none wewe gusa ngo agapusi ngo ndi mukubona kicisha ngo ndi mukubona ko ari kanaka reka ntawe wabonye ntawe. kandi abantu baba bazi ko tubavugira nta n'umunsi n'umwe nteze kubavugira ariko nta munsi n'umwe wo guta umwanya tubavuga kugira ngo batazaza bumva ko nabo bafashe ikirere cyo kuvugwa. Havugwa Imana kuko niyo ikomeye niyo yimura abatware ikimika abandi izijana ikuzimu igakurayo izina ryayo rihimbazwa. muze mureka kuvuga ibi biye suko umuntu azagira ati hari inzu zamwinjira mukamusanga baza bagambana gusa ariko iyo nzu ifite umwijima muzorwara muhura n'ibintu. muze muramye Imana muvuge ngo Mungu wetu wa ajabu urebe uko yakuremye ajabu reba uko tubayeho ajabu reba uko tugenda ajabu. mureke kuvuga ibi bintu mukaza munabigaburira abana muze mugaburira abana ubuzima inyonko iva mu Mana. banezerewe tugirira data gutya. Haleluya. nubwo amakuru yakuzanira inkuru ngo urapfuye ariko uzuvuga ngo mfite Imana. wihate gushaka Imana wihate kwegera Imana. Imana niyo buhungiro bwacu numufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuru. nzajya niyambaza Uwiteka nkiriho kandi murumvise uko nukuri. hari ukuntu umwuka azambwira ngo abantu barumvise ukuntu umuntu azavuga inyigisho abantu bagasigara bayivugaho ndababwiye ngo muvuge Imana muganiriza abana imbaraga z'Imana mureke kubaganiza imbaraga z'ibicupuri zashize imbaraga. Eraga tuzopfa kuko igihe cyageze. umunsi wanje nugera bazamanura bamanure kandi muzomanure mwamuvuga zaruga pana matiku apana pa nabwiye abantu ngo ntiyakagire ku murambo wanje umuntu uzovuga apana muzavuga ngo le barga fega seleman de la delas kuko nzomanukana ibyiringiro mbigeziyo nigihe cizuka mbizukana. tiyakagira njewe ku murambo wanje uzoza nangwe se yariye kwande ngo yavuganye nande tiyakagira uzonza naho yo mazimu. Amen. Mukumva harabaye akavuyo n'ugiye gupfa. ese muzi impamvu ndi mukugaruka kuri izi nyigisho nuko zatumye tutakiramya Imana mukuri no mu mwuka. twuzuye ububi gusa tutazi yo twabutoye. umuntu akaguha igifotokopi nawe ukakijana undi akaguhereza igicupuri nawe abantu bakasanga isi yabaye umwijima. abaramyi bukuri bakabura kubera gucumbikira ibipucupuri bya Satani. mwacumbikiye imbaraga z'Imana. uzoza urware nk'umukristo upfe nk'umukristo uzusiga uvuze iki urupfu bazaruvuga urupfu nyine ruzaruza abantu bagapfa. Esunzi kufita magari ibihumbi harimo nijyo wangene icowa bitiye kugira ngo sagere nijura. haba ibitoro haba uburozi haba amibe haba ikizokwica nico Kristo yahisemo nico kizokwica kubwije ukuri niryo gari Imana yabonye. mugira amahoro basigaye amahoro mu izina rya Yesu. Amen. mutuze imitima ituze uzurwaruje kwa muganga nibzanga utumira abasenga baze basenge ukire cyangwa upfe kuko isi yose Yesu ntiyasize yikijije. muzamwumva abantu bazavuga Yesu yakijije isi yose yarayikijije. none se bizahanga Imana ititwa Imana tuzopfa tuvuga ko ari Imana kandi yo gukiza kimwe nuko itagukiza byose bifatikanyiriza hamwe kutuzanira tuko Imana iyo yavuze bizabiba. naje kubarema yeme izo ngabo zose zibatatse dufite Imana. Amen. dufite Imana dufite Imana. Amen. mvugire ngo Imana itari bayani Imana itari tako. Amen. Imana isivuga bika Imana yategeka bigakome. Imana mumvugire ngo Imana Imana we Imana. Hallelujah.
yagufashe. Imana nikubwira ko yafashe ibyawe, uzotuza, uzoruhuke, uzomererwe neza, uzoseke, kuko Imana ibaho. Imana nikubwira ngo muri iyi nzara zobana nawe, nukuri izogutungisha dodo, abana babyibuhe kuruta baza barya inyama n'amafi, niba ari Imana yabivuze. Ariko none azavuga ngo abana bagira ubwenge ngo nabariye amafi, birashoboka. Ariko Imana we, ariko Imana yaduhaye ubwenge tuza turya intoryi. Hallelujah. Hallelujah. Aiwe na wenye yuhai wanamuchezea. Umunsi mwari mwumvishe mbaho ubuhamya, umunsi ndabaho ubuhamya ko ndabasezeraga muzoza mu nkumburo. Nza nibuka Imana yankuye mu byuma 5 sare dope 5. Buri mwaka bagapasura, buri mwaka bagapasura, buri mwaka bagapasura inshurizi. Ngo arangiza Imana ishira yihamira avuga ngo mu buzima bwawe tuzigera uribwa n'umugongo. Muzamubona ukuntu nzangwe twoguruka namwe amasaha 10 agashira. Uzi impamvu ntawugwaye nuko yabivuze. Tago umuntu azagwa umugongo ngo kubera yabyaye, kubera yabazwe. Ketse Imana itarabivuze. Tawe gangira dore tawe ngi bega mahoro yakuzurisi Umwami Yesu ategetse, Umwami Yesu ategetse, aiwe Umwami Yesu ategetse, ikamumenya ikizera izina rye, maze umucyo ugatwara isi. Mbega amahoro yakuzurisi, Umwami we, Umwami Yesu ategetse, Umwami Yesu ategetse, Umwami Yesu ategetse. kuko natangiye kubwiriza mu masezerano Imana yampaye bwa mbere bampanurira mu buzima bwanje. Imana yambwiye ibintu 3. Imana yarambwiye ngo ikintu ca mbere uzashaka mu rugo rw'abakozi b'Imana, icya kabiri uzabyara abana benshi, icya gatatu uzogenda mu isi kubera ivuga butumwa. Imana ishimwe ko turi kumwe n'umuvandimwe hano uzi wacu cyane. Nyanku nakubonye mama. Ico gihe Imana yabivugaga twara ahantu habi. Hari ukuntu Imana izi guhanurira ikintu ukazuvuga ngo ese ki yabuze nk'ikivuga niko umuntu yovuga. Ariko ndashima Imana. Tuvuge ngo amen. Amen. Ndashima Imana. Shimye Imana ko Imana yagize neza ikanshira mu muhamagaro wivuga butumwa. Mu gitondo nabwiye abantu ndavuga ngo subwiza sukumenya kuvuga, sugukomoka ahantu heza. Wenda iyo mvuga ahantu heza wenda abantu bari kuvuga ati guti. Ndashima Imana yakoze ibintu yari yaravuze. Amen. Iyo Imana ivuze ikintu niyo mpamvu ugomba kugiha agaciro gakomeye. Kindi cya kabiri ugakunda abantu muri kumwe kugira ngo umuhamagaro utazagira inkomyi. Imana yari yarambwiye ngo uzige kubana n'urugo rwa sobukwe ngo kuko ruzagufasha kurera, ngo uzajya ugenda basigarana abana. Ni Imana yari yarabivuze. Ntarabyaraga ari mzaye umwana umwe, barambwira ngo uzige kubana no kwa sobukwe neza bazogufasha kurera. Imana ishimwe ko abana nza nsiga ntarumva mfite habe. Kuramya kunezeza Imana, kuramya kuvuye ku mutima wuzuye Imana bitanga impinduka. Haleluya. Amen. Bitanga impinduka. Ibintu by'amagambo n'ibintu byo kwiyemera n'ibintu byo kuvuga ibitari byo. Imana ishimwe ko kamera zahabaye kugira ngo nibayicomeka
abaturanyi baze kuvuga ngo wari kubesha sibyo kamera zaraje kuko ndabivuga mu kanya baraza kukamfatira bakanyohereza Imana ishimwe ko yanyorohereje ikampa barezi Imana ndayishimye Amen. Haleluya. Amen. Imana ishimwe ko ntigeze nduha kubera abantu. Imana yankijije umuruho kubera abantu yeme. Wari wabona umuntu kubyara indahekana ariko ntamenye ko yabyaye indahekana. Ukusinza amenya ko nabyaye indahekana kandi zarakuze. Umuto ufite imyaka 8. So nababwiye ko wambere arangiza secondaire umwaka uza. Sinzi uko zakuze, sinzi uko byagenze. Naherutse igitaramo gusa mbona abantu twese ko turambara ko turakubita style tusohoka mu nzu. Ibarindwi. Mbivugiye iki kugira ngo ntaza kubyibagirwa tugiye kuvuga kuramya ariko gukora Imana ku mutima kugahindura isi kugatuma abantu bahinduka. Yes, turabashimiye iminsi twabanye namwe Imana ibaha umugisha Adonai mwagize neza kudutumira mwabaye inshuti itorero rya Gerizo Imana ibaha umugisha inshuti zose Imana ibaha umugisha use mvuge ngo kanaka nsigende mwagize neza nakomeje kureba abantu bataramya hangaha numva birandenze mwagize neza ndabizi ko ari urukundo rwatumye twese duhura Imana ibagirire neza mbaba kurazi Kigali uzocumbike mwacu nubikunda iminsi yose uzoba Kigali uze tuguha icumbi uze utarama gusuririmbe uririmbe duhudumi ako kugira umwana w'umusore uzi kuririmba sindabona ibintu byotuma umuntu uzoze papa nushaka niba ufite iminsi mike ariko uzoze muwanje rasi tugucumbire azati Imana iguha umugisha tugiye kwinjira mu ijambo ryo kuramya Imana ariko turi ku musozo n'ugusezerana ibi byishimo ko murabona umuntu yahera n'ugusezerana. Haleluya. Ngoma za 2 bice 20 ku murongo wa 21 turaza kugeza kwa na 2 nuko amaze kujya inama n'abantu ashiraho abo kuririmbura Uwiteka bagahimbariza ubwiza bwo gukiranuka kwe barangaje imbere y'ingabo bavuga bati nimuhimbaze Uwiteka kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Amen. Umuntu wihuse nansomere byakozwe n'intumwa byanditswe na Luka 16:24 mumfashe gusoma rwose. Yego. Haleluya. Ngiye gukora mbese ngiye gukora nka karezime kugira ngo bifashe abantu batari bahari. Ndagerageza umwuka mfashe kugira ngo
n'abantu bataje bamenye basaho twahereye. Aya ni amakuru y'umwami Yehoshafati wari utewe n'abami abamoni n'amamowabu n'abamewunimu bari bamuteye ngo hanyuma abantu baraza baramubwira ngo ingabo ziturutse Seyiri zaguteye. Ngo Yehoshafati ngo afatwa n'ubwoba. Amaze gufatwa n'ubwoba, nkunda Bibiliya ijambo ry'Imana tiriza rigira ukuntu rihisha ibintu. Iyo ikintu cabaye uko cabaye niko bakivuga. Umwami kuri aho yari yagize ubwoba, uko nyine yagize ubwoba. Ngo amaze gutinya kubera izo ngabo zari zimuteye, ikintu yakoze ngo ahita ngo yihata, tuvuge ngo amen, ngo gushaka Uwiteka. Buriya kwihatamo ikintu ni ikintu wumva kitari gushoboka. Iyo ufite ubwoba gushaka ikintu buriya biragora. Uzarebe iyo bakubwiye ngo bakakubwira nk'inkuru iwacu haje abantu bamwe bari mu kubesha abantu asuza kigasubirayo akazana aba mama ni sawa. Iyo wumvisha ibintu ni sawa, ni sawa. Iyo batumvisha ibintu uzohebe. Umwami Yesu amwugurira umutima kugira ngo yite ku byo Paulo yavugaga. Amaze kubatizanywa n'abo mu rugo rwe aratwinginga ati, niba mubona ko nizeye umwami Yesu by'ukuri nimuzi wanjye mucumbike. Araduhata. Bagore buziye kura baza bahata abashitsi. Apana ngo urye cyangwa ureke, uzuhata umushitsi umuhati. Umuhati abantu ngo ndibaci ngoje ngo iyo umuntu yanze kujya nyine ngo kuriya nyine ngo byabyanze. Yewe wa mudamu we wa muntu we, abantu ko batagihata abandi ngo none se ko yaje ngo twarangije ngo nabonye nta gahunda afite ngo waza tukajya. Yewe ngo ko mbona hata umushitsi. Aburahamu we yakoreye abashitsi protokole, yacumbikiye abamarayika kazareba ko inyama zashize ngo abonge. Arahagarara, niwe mugabo nza numva muri protokole wahagaze. Protokole zuba kenshi mu gusanga bamwe bicaye, nta mu protokole uza wicaye. Iyo abashitsi bahari uzukomeza ugacunga, amata ataba make, amazi ataba make. Yamabwira Paulo ngo niba wabonye mu mutima wanje yagiraga ikiyoga cyo kureba bamwakiriye neza, ndagusabye ngwino ucumbiki wawe. Ngo arabahata, sinzi inshuro yababwiye. Niba yaravuze ati nyabuna we, ariko dukeneye abagore bahata abantu mwitorere. Abagore nibazuke. Abagore ba Donayi mugire gutya. Nadia we Imana iguha umugisha ma ako kuragira neza. Nadia yicaye. Nadia ari muri protocol, ariko uwo mudamu yankoreye ikintu nanje azoza Kigali. Karakora ibintu ngo ntashaka kunsiga ngo Adonayi yomenya ko yansize. President mufite abantu wa ngo ntashaka kunsiga. Umuntu w'umugore wasize abana. Imana ijiwe ihata. Hanyuma nibwo bakomeje ngo bukeye bajya aho basengera, bahura n'umuje utewe na dayimoni ngo wungukiraga bashebusha. Ba Paulo uko bagenda bavuga nawe akaza baje inyuma ngo abantu mubumve ngo nabagaragu bisumba byose uko barababwira iby'agakiza. Ngo akomeza kubivuga. Paulo aravuga ati yemwe kunyine turakomeza twemere dayimoni twamamaza. Abandi yo bababwiye ngo muri abakozi b'Imana zamayikwaza, abandi ngo bazareba wamubwira ngo n'umukozi w'Imana kuko muri ako kantu kokongoza kakagukura mu bwiza bw'Imana. Petero yigeze kuvuga ngo kubera iki muri kudutangarira nka hari twe twahagurukije kiriya kirema sitwe. Ariko abandi bararemereye bigize Imana aho kwereka Yesu abantu bari mu kubiyereka ngo muze muturebe simwe. Niyo mpamvu habaye ibibazo. Niyo mpamvu muri mu kumenya uwabatumye. Yesu ni sobuja ni databuja. Uzubwira abantu ngo dore ndi mukazi dore wantumye. Abandi gusa niba kuvuga ngo uri umukozi w'Imana. Uzumenya baba kuvuga ngo uri umukozi w'Imana umenye. Yamavuga ati uyu muntu Diamond ndagutegetse ngo umuvemo. Amaze ngo bamba bahomba.
barahomba igihombo kiraba turashize amaze ngo basebuja barababara. Yego umuntu yokuramo abantu abadayimoni bo kuvuga neza bashebuja bagahomba. Abadayimoni bose babatumye kuvuga neza abakozi b'Imana mutabifite muhombe dayimoni bavemo. Zoza mbivuga mpasome kugira mutamenya ko ndi kuyimba ndavuga nsome. Bukeye tujyaho basengera duhura n'umujuri uragura utewe na dayimoni yungukira bashebuja cyane n'ingemu. Uwakurikira Paulo natwe arasakuza ati aba ni abagaragu b'Imana isumba byose kandi barababwira inzira y'agakiza. Iminsi nyinshi aguma kubigenza ariko Paulo abonye ko amurembeje arahindukira abwira dayimoni ati ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti muvemo. Ako kanya muvamo. Ako Paulo uri umugabo wowe uzumenya bavuga bitavuye ku mutima. Ayi mukozi w'Imana we ukamutega nyine ngo peka akavuga ati mwebwe ko murungukira basobuje mu izina rya Yesu abantu bose bazavuga ururimi rwo gushekerera abakozi b'Imana bitabarimo abo badayimoni babavemo. Kandi ibi bintu ko birakora bashebuja babonye yuko ntandamu bakibatezeho bafata Paulo na Sila barabakurubana babajyana mu iguriro mu batwara babashira abacamanza baje kubafata. Aha niho twavuze bageze mu nzu y'imbohe ngo barasenga bararirimba ngo izindi mbohe zirabumva yemwe ngo izindi mbohe zirabumva bararamye bakubita isengesho bararamye wakuabudiwa wakuheshimiwa ni wewe baba we Mungu wa stahili baba we urakwiriye wa mana bakubita isengesho ngo umushitsi wamumanuka inzira nyeganyega ariko kuramya kuvuye ku mutima. Uzi impamvu bari barakongejwe bari bafite imbaraga z'umuzuko. Mwumvishe ko twabivuze ubuhamya bageza batanga. Paulo akavuga ngo yabonekeye Kefa n'abarya 12 na 500 n'intumwa n'aba Yakobo nanje ndi nk'umwana w'icenda. Ibo bari bafite kuko ngo niyo message abantu bahoraga bakurikira bashaka kumva bageza bavuga umuzuko bagatanga n'ibihamya ko yazutse. Nasomye akantu kanejeje cyagiye bagiye gutora usimbura Yuda ngo baravuze ngo mutore mumenye ko yabanye na Yesu yabonye aho Yesu azuka yabonye aho Yesu abatizwa umvaga kriteri bo bageze agendera. Umuntu utora usimbura Yuda abe yarabonye imirimo Kristo yageza ko abe yarabonye aho Kristo yabatijwe abe yarabonye aho yazutse gutya abafite ibihamya. Noneho ubu ngubu hari mukuza umuntu gusa ko ayangara ngo kera ngo bamuhaye ubushumba ntituzi yavuye ntiyigeze amenya iby'Imana batu amaze akaragira intama nabi. Umuyumbe waraye ukijijwe bakamamukubita mu masengesho amaze agakora amakosa ubundi hagomba kubanza kukontorora. Uyu muririmbyi twinjije biti tazoduteza ikibazo mugomba kugenzura mukamenya ko umuntu agira umuco w'abakristo mukabona kumwinjiza mu murimo w'Imana. Kuko banibo bari mu kwangiza iby'Imana bakabitesha agaciro bakabitesha uburyohe abantu bakaba barahunze ibintu by'Imana kuko ntafite amakuru ya Yesu ntazi umurimo wa Yesu n'umwe ntazi amakuru ya Yesu ntakindagira kubera ko gusa yavuze ruga hano ngo yaremeye uwemeye sasa avuga ruga. Ngo bararirimba ko turavuga kuramya kuvuye ku mutima ngo bararirimba ngo barasenga ngo izindi mbohe zirabumva. Reka mbabwire kuramya no guhimbaza kwaciye kuzuye umwuka w'Imana izindi mbohe zazitwumva. Abagowe baza baruhuka abaremerewe bazakira imitwaro. Ni muririmba indirimbo ukabona umuntu ararusha izaba itavuye mu mbaraga z'Imana ariko nituririmba tukavuga ngo uri Imana yo kwizerwa abantu bagaseka izaba ivuye mu ijuru.
indirimbo z'Imana no gusenga kw'Imana kugomba kubohora abantu. Saho byasigariye naratangaye kugeza no ku murinzi wa rubarinzi. Mwumve kugira ngo musorezeho tuvuge ngo amen. Nuko uwo murinzi kuri 27:16 kuri 27 uwo murinzi arakanguka abonye inzugi z'inzu y'imbohe zikingutsagira imbohe ngo ziracitse akura inkota ye. Nuko agiye kwiyahura Paulo avuga ijwi rirenga ati wikwigirira nabi twese turi hano. Ta muntu w'umuramyuzi utuma hari abarimbuka. Ariko Imana ishimwe ko amagambo mpanyahuza neza. Iyo twaramije Imana nta muntu ushobora kurimbuka. Oya abantu baza bumva Imana kuko wa murinzi yahise avuga ati ndajahe noneho yagereza yose bacitse ayiwe ndahumiwe ndajahe. Paulo yamamubwira ngo ntugire tuwiyahure twese erega ako Paulo ni ikinya. None wewe wobona nk'akayira ko gucika wasenze wotoroka bakakubura. Yamavuga ngo turi hano tiwigirire nabi nta numwe wacitse. Nizi mbohe twazibujije zose ziri mu nimwe mwakingura urugise barazi nika bazibwiye ngo ni kwa mufano mwicare teyagira usohoka mudateza akavuyo mudatumu iyi mbohe bayica mwicare uyu murinzi bamwica mwicare mwese. Ngo yamaze aravuga ngo none ngire gute tuvuge ngo amen. Kuramya gukora Imana ku mutima kuza kugarura iminyago. Baramusubiza bati izera umwami Yesu urakira ubwawe nabo mu rugo rwawe. Bamubwira ijambo ry'umwami Yesu nabo mu rugo bose. Mu gicuku cy'iryo joro arabajyana abuhagira inguma ahera ko abatizanywa n'abe bose. Arabazamura abajyana iwe arabagaburira yishimana cyane nabo mu rugo rwe bose kuko yizeye Imana. Ko murumva umusaruro wo kuramya. Nasize akantu yaravuze yarababwiye ngo batware ngwiriye gukora nte ngo nkire. Ese kuri abari bahindutse gutabatware ari ubafunze. Kuramya iyo twaramije Imana mu kuri no mu mwuka biduha icubahiro. Haleluya. Amen. Biduha icubahiro umurimo dukora abantu bakawubaha. Kandi nta nubwo ari icubahiro cyacu kiba gishaka ngo kigaragare. Hagomba kugaragara icubahiro cya Kristo twahagaragiriye nk'abagaragu be. Icubahiro cy'Imana bakazavuga ngo ni ukuri bari abantu barimo Imana. Bari abantu twababonyemo Imana. Bari abantu twababonyemo Imana. Hari umuntu wavuze terime nziza aravuga ngo abana bavuye imurenge ngo batumye bamenya Imana. Nzanezerwa nkumva agiye gufa. Imana ibaho umugisha yeme bashumba mwe Imana ibaho umugisha ngo batumye tumenya Imana ngo ntiduteze kuyireka kuriyaga muza mukora ibintu mutazi. Kurya muza mugira gutya abantu bamenye Imana bitangaza byarabaye. Haleluya. Ibyo nibyo bikwiriye umuntu akazavuga ngo namenye Imana kubera kanaka kubera Imana namubonanyemo kubera kuramya nabonanye kubera mbaba musuhuke n'abandi benshi. Ese ninde haje Peter n'abandi abona mu maso yanje. Muramye Imana ijuru rikinguke abantu babohoke abafite ubugumba abafite ubukene abari mu bupagani babona Imana bakizwe. Dukeneye ko abantu bazoja mu ijuru nta numwe kuko Yesu yasize 99 aja gushaka imwe ngo kandi yayibonye ngo ijuru zaryishima impundu zikavuga. Dukeneye ko abantu bagaruka kuri Kristo kubera kuramya no guhimbaza. Muri Yoshafati dusoza akantu kanyuma kamwe mvuga naho kaza gatuma iyo twaramije Imana ngo bizana igitinyiro. Tuvuge ngo amen. Amen. Bitera igitinyiro bizana igitinyiro. Kuri uwo murongo wa nyuma aravuga ngo igitinyiro cy'Imana kiba 20 kuri 29 Yoshafati aho ngaho nyine harangiza. Ni ingoma za 2:20 kuri 29. Igitinyiro cy'Imana kiba ku bami bose bari muri ivyo bihugu ubwo bumvaga ko Uwiteka yagwanije ababisha ba Isiraheli. Nuko igihugu cya Yehoshafati kiratuza kuko Imana yamuhaye ihumura impande zose. Amen. Iyo twaramije Imana mu kuri no mu mwuka tugira igitinyiro cy'Imana uko nukuri ako muzi igitinyiro Imana ari yarapokeje abanyesera ibintu bibiri igitinyiro n'igikundiro.
irababwira ngo muzoza mugenda ibyo bizosiganwa namwe kubera ko muri abanje igitinyiro n'igikundi kizohorana namwe yemwe muzifuza igitinyiro n'igikundi umuntu utagira igikundiro mwisi ayiwe ni ikibazo no kubaho utagira igitinyi ni ikibazo ariko ngo kubera icyo Imana yari ikoze muri izo ngabo kubera ububasha bw'Imana bwavuye mu kuramya no guhimbaza ngo Imana itanga igitinyiro tuvuge ngo amen igihugu cyose ngo gihabwe ihumure haleluya kuramya no guhimbaza kwacu gukomeza gusengera mu kuri no mu mwuka nitubikomeza nitubigendana bizadutera igikundiro bizadutera igitinyiro tuvuge ngo amen ibyo binuga birakomeye nubwo tuba tuvuga buke ngo igitinyiro n'igikundiro ni ikintu gikomeye ni ikintu gikomeye tugomba kugira abagabo tugomba kugira abagore tugomba kugira abasore baramya Imana buzuye igikundiro n'igitinyiro uko nukuri ndi kubivuga buke ariko bigomba kuba bikomeye umuntu akajya kubona akakubaha tagufate nk'umupagani takubonemo ingeso z'abapagana akakubaha kavuga ngo uriya n'umukozi w'Imana ntagukomeza kumukinisha igitinyiro cy'Imana kigendane nawe haleluya ni bande bagomba kuramya Imana ni benshi byaremwe byose bigomba kuramya Imana abamarayika bagomba kuramya Imana haleluya ibizima bizabiramya Imana amakerubi n'amaserafi ni ibintu byinshi bigomba kuramya Imana rero bubo Imana yagiriye neza nawe ingabo zose zigomba kuramya Imana abanyembaraga bagomba kuramya Imana boroheje abakomeye bose bagomba kuramya Imana tuvuge ngo amen amen abamarayika bagomba kuramya Imana twese kubera ko turi imirimo y'Imana tugomba kuramya Imana Imana ibagirire neza ku minsi twabanye namwe mwatugiriye neza haleluya mwatugiriye neza nta kibi na kimwe twibuka Adonai tubasabiye umugisha w'Imana ubwo muzajya muzi Kigali muri Betami rwose tubakinguriye amarembo rwose turayakinguye data azatanga uburyo abantu bongere babonane turakinguye abanyaburundi bazajya bazi Kigali turabakinguriye